Slowly kisses passing by. Hai changma ngi nin thung yang ya ko ni siga pe adel thujinang an thanda nga khwale na na nga chongang body tree la yu ani di body tree khale la ina gomba chala yu ya andi nang lo khar chong gitla na ani phuso ju na re pheba ga ji chala ning ju mon ya endo dang ani color pheba ko ra ji perfume thishim dang an di thishim gi perfume ju bu mari lip balm ya tengi dus te an lip balm nang le ni thanda de lip balm flavor dam under thanda nga lak bala sum ya khan di beet kom ja focus ni de di beetroot che di strawberry che ani di cherry lani dus ani nga thanda khari try shell na beetroot try che yi dinzo ya side effect do ma di les color the lip balm ya ani beetroot the chikpu chik chanda tis li do ya an dinzo ni ya chanda min du smell yang shi da kharbu min do ya dingzang ha go ya yang smellless is also color keda shampoo do ya zumali ton ni chin tengara beetroot ya chura kharbu min do da an wi de chop to one orang chidang ni lip balm in the pe kawi ni lipstick le lip balm bet good shine de tamba la chu rahi hai ngat kaso ani changmalu de la inji mi ji nyoga phirwan nang body trila ani around the lip balm inari perfume de natural perfume inari pe akuri gi with reasonable prices da and changmal ya phirna Hi guys, welcome back to my channel. So, current title on ha ko sa ingire tharinga jin thong kadire ani o tharinga ni ma chikla khandi shiwa thanda doing nusra thanda kama choose chuda kama chawastre ani starting la nya sa de yi nga thanda rang ni rokpa dros ya rum ni ngani mo de de mo da nya rokpa ni de rokpa chik dros rokpa chik thanda ya gal dros ya awon digi thanda
Tibet Diatic Sasso. Titugore. 차가스도 근데 디스틱데 아니 디스틱데라 아니가 공화당 디쪽고 섬스 공화 속고 섬세 공화 킨도 섬세
Ani dimya shina khale nga lia thanda receptionist chiyu Rapsel house la ani dimya nga Instagram handle chiyu Himalayan Coffee House la ya ani khesi khunzo la khunzo nge ga YouTube tani and khunzo Instagram na please follow Himalayan Coffee House Delhi la shoria ni del shago ai kuji follow chirochi and thanda nga lia la de mix handa mane ti sen la gal de ani ta thang bo nga sora